bigger question ho asem na beka ana mama say mada aja betna ye yada na bigger question nipa no ye dey won man kasa kura bigger question no me aka no ade ntina no me aka no bigger question no me aka won ne yefun mu manyina ade ntina wo hu anya bigger question na be da Ghana for say Agradaa meye sika gare bo nipa ho dawuro ma nkofo ko wu Agradaa nsem ana nya bigger question na mo ka won no be kasa tie obi edi sumi agya no o me say obi e wulu Kumasi titi ni Kumasi odware Kumasi ni subini edware ni Kumasi Azaa wo ho na utwumuta ne betin ye pe the spirit of Azaa ho no uni Kumasi ne ba bewura enti udu keje tia say ye yi obi fun ye chenyi obi fun nyina e Kumasi fun na enti wo kan ma ne mema nyina na say mema ne nko a ma ne mema nyina Azaa spirit no wo na mka me kire na we ye nipa o say man platform na we nsa nipa okura san ka penfon aban kura o mo chine fa ne ntum timi di nipa ho adanse ma nipa ko wu kwasi awu sei uni mo Agradaa do mo sa hye bo ase wo bega kwasi nti obi ba wu obi yire kura wu apefo ma wu obi bigger question one. Me see you say one turn da bigger question. Enye Subin na kobo ewura mane say bant ma hwena hwa am ya yi kwan no afa be ma denchem na pi Subin na kokakire ewura enye obi na kobo ewura mane oko physical one na kobo ewura mane say na akoso e wo race course na bigger question we bodani we be ka say ma na Ghana for ya na say be ya Asante for ya na we say obi ya wo na Asante na ba cho me bo na o say to dia na mama me so na me kase o ma mu so kura be ma be kwala wo no ho aye wo suma bi wo ho na o mo ba o mo ye o mo hu ase dwaman lelele bi wo mu ade ene konfo na gosia o bo sumo no ba na o ba yele na tawa zumba mo de ma men kase me kire mo nne die ndie nsuo ntimi nye obi bibia ne se to bi gra to nyom fan boy na ma na say me fanboy na say konfo ndem na me fanboy na de kan kra hwo manim minim ne na ben mbacha me kan to kwa ma mi o me ka de minim a wo se me kan to kwa minim a konfo me ma o mo so ho ofe e bi wa bubo bi die me de me say me minim ne na ben ne fanboy ni obi a na se bi mpradua se suman fa no suman o mo hye nipa osu ne wo ban na o ma fa o me se ni o wakotu untimi ne konfo a suman ya si ne so nye peda nana ni aba ya bako oba de na ma da woro ma metiapo ede nyakopon ne nana no mase Asuo Subin ubetimi aka no ho asem kakra bi a kire me fa akonya de ma me na ma chia ahwefo na omo abibi nti mu ntimi nhwe ya o metia ye no so ya chia wo ya ka Asuo Subin ye bema oye Asuo brani na ono no ne moto na wo no eti se hiri na eye black na tuma ka tete ice and son na obo omo fitaa se de aso ane bi ha manfo bo fitaa na me se wo ye blani ni nti na ni edi na osa wo abotre o wotema nti bebere na hu ni se o ye baatan se yenya ade na yense nipa de obetima ma otamoa ba da ne bubu fu se obesa ya de oye na hwe ya enyi ti Asuo Subin de oye Asuo a oye powerful ye wo Asuo ni bi wo ha ye se branda efiada ono ne de ne ye Asuo Subin de sa bosom na branda na Asuo na branda ne doso on se first na eye kwaye na wo desi a yemfa nkom ba sesei no abetu kurukuru abetu no ti every day obi akom nti niam no ye na sesei na nipa aben no nti no aba fom no nkere se watoro ohun sesei nipa abeka no ho we den nipa ho wonfonso nti niam bi wo ho a wate so kura no nkere se obi betu ni anim ayefom se do mo pe no ya bi andi ensi na ebe ye se obi wo ho obetumi say me kwaku dwale nsuo eyese obi be dwale nsuo say bi ewi abo ofa ne shirt gu ne ko ho ana okoburu nsuo so ye oba so ye be ma Asuo bi wo ho a udware mu a onka wo hwe Asuo bi wo so a wade obekọ Asuo bi wo udware mu a wonya kekaye odwon so moja ene nipa kora ni kwa so okobware nsuo adentia David ukobware mu say David eya na esuatra obeto obiale nzuo a so betima kosensuo ni be begu ankurem no watom ana galon kese
on say first na yetwa abe no na ada utwa abe o ma twa abe da na me nanka boy me na nam tete nsa e wa kurase kurugo e frɛ wo rapon papa na nam ne twa no ko papa sɛ yaw nyankopɔn fa na kransi ukɔ yie ni ai me koy na me nanka boy me tete nsa na ye wo amana bi wo hɔ yetu amana no for square sɛ de obi awuo ne abo 6 feet no na ye de rubber bag tuntum na abochifo ne ton ye de hata aburo ne yi no na wo de asem na de ebo atoto ano na ase ndua atoto ano wetima asem nso agum so obi mfa ade nko wo mu a wetima gum 2 years kura wetima twenzo ne bi agum no wadware na obenya ho abetu amana abla okɔ ye ohuru no to mo okɔ ne eno ne ye ne enti eno kyerɛ sɛ obi dwale nsuo mu no odwonso mogya banya nkekaye ne ade na eno kyerɛ sɛ nsuo na atwena so nsuo be twon so na bebre so nsuo dum do mo kɔ eno kyerɛ sɛ nsuo ne mpɛ sɛ obi sɛ ho hia so be dware ya ti ase ena na yenkɔ ya asɛm no so na ade ba ko a aya na ye kafa asuo ho bebre no asuo bi wo hɔ a wɔyɛ na de ntentem asuo bi wo so a onya na de ntentem ɛna asuo bi wo so a aya na ɔhene na ɔda no kasa kyerɛ no ɛma ne te ɛnti ne ya na ɛsɛ bɔ chichi afiri nso asi bɛka sɛ dan kyɛm awu a ɛnyi na kyini ɛnde mpapa de kan ka sɛ bɔ chichi bi ho nka no kora ɛno na me kyiri ma bɛsi so no sɛ bɔ chichi a wanka no kora nkyerɛ wo no ɔbɛka kyerɛ wo sɛ asuo no hwii ba obiya kɔyɛ bibia nyɛ no nko ankɔyɛ ya bibi betimi ayo nti ya na yɛ kasa ne ma bibi dimi kasa tia honhom kasa tia nsuo kasa tia nnua kasa tia asase honhoma ɔyɛ wo dai ɔkɔ kasa tia ti kasa twitwe bi wɔ hɔ a odi agora obenya problem ɛde na be ma obi te hɔ a all of a sudden na wɔ sɛ ai why yɛ di Subin dwale obi a no wo yɛ Azaa then obi na akasa sɛ wo yɛ de Asuo Subin adware wo yɛ Azaa ɛwɔ manganem asante me ma akasa de betima ka sɛ menya hu nipa korɔ de ba me no dɔ ho na me wi menya nipa na ankasa wi a matunefo sɛ obi timi ka sɛ yɛ de nsuo adware wo bi ma ne yɛ Azaa de a ɛne na nipa korɔ no onim de ɔka onim de ɔka adwene wɔ fam ye na nanam nsutena na omudi dwale ya na ma me musa o sɛ vortic pure water ɛne ho nkoro ne ba na ba da bɛyi hwan ne so wonwale nsutene hwan ne so wonwale nsutene na sɛ obi a wanyini atimi ka saa asɛm sɛ di a ɛne na adwene ɛda ne tirimu no menyɛ so 1 gig kura 1 gig ra sɛ so memle keto apa yɛ sɛ ni memre no nuru sa etisa akwala num anasa anoma num ketuwa bi so ti ase adwene ne nya adwuma nti ba sabe mani padua na bere ensuo kura eye 80% e woni pa abrabom na se ensuo otumi esi ahonhom ne nyina ablabo no so ti ase ni padua nkasa ensuo e wo 80% e wo wo nkasa wabrabom ko sa de bi wabrabo na wo no yi ensuo firim a dia de be na betima yi wo wiase amana yi ena sunsum mu no ensuo eye 90% sunsum mu no ensuo ye 90% 10% ne ye den 10% no eye se ye mmoa ye ade ye be ya ye mfa nsuo nka ho o se se kwa sem bia last o kan ye o se ono de ma obu asuofo ne se okone nam ne kwaye mu anu oba ha ne nsuo no obenom ehu kwadu no obedie ehu ha esa ade a nsuo nam nsuo no so ma ne de babia no omo ntutu nsuo na se because nsuo na mo ne ma bebre nti omo check ni nyina na nsuo no wo mu 90% nti se wo ni padua wo betena se percent ya nsuo a asa what's even gig ni say bite can you hear na bite so ne dem this nipa no ka say anadwene da ntinu sa na te e te say bite ne bite na mo kire mu ye school mo ne me na ko ye bite and say nana keto apa enti nana se obi ekasa eden ne woni paniti mo de bekasa jimi nipa kasa be wajimi me se me kana video so ba say twi
yesua de nto se ye kan ejimi o ejimi na obi an memre ni vice de no nim nana o de ye fa memre ni to form na de yan kan ananye memre na de asemba omo nsere me se me school omo koma nko bi me de me mfa sere ye ho de me nim na meka obi be twa ko to TikTok TikTok na ye dai so te me nya ni twi so mo nya ni twi ma me enti na bite aye koi so se keto apa kan kete de kete na te sentati ano na nipa o mamle ti sisi enyansa be na wo sa bontati nso so wonyansa sa bontati a wonyansa no se kwadwofo bia na abontati ano ko so enyansa na aya amosa me ti asese ansa na obi ebeka bibi no wonyina so nti a wode kan obi na mamle so bia na wonyina so se bia wa ada se jimi ni aduro nyanko ba bia so asa jimi ni yale obi a wa jimi be na obetime hu nyansa na me yanka sem papa kro wo me na kasa nkwasa sem ye wa jimi nipa ben ya actor bigger quiz ya kaka ya se touch adentine ye kaka na bigger quiz nyansa bi onitirim adentine nyansa ni bigger quiz tete kura na bigger quiz ye tete na ka bigger quiz ye ke ebu ani konfo adentia bigger quiz ho asem na beka ana o mma se ma da aja betena ye yada adentina ma okasa na bigger quiz ye nipa no ye dey won kasa kura bigger quiz no me aka no adentina no me aka no bigger quiz no me aka won ne yafunu manyina adentina wo hu anya bigger quiz ne be da Ghana for say Agradaa meye sika gare bo nipa ho dawuro ma nkrofo ko wu Agradaa nsem ana nya bigger quiz na moka won no e be kasa tie obi edi so bia bia no kese Ghana abafu na nanom som no ensamra na ahensem ensamra na ke soja ban ka bigger quiz kwake ebu ani kumfo wudini we ado ko bi na omo a bigger quiz na mo so amoma kwa Agradaa ho akowuo akohia nkwanhia mo ma ya ebi kura dem ebi aton maja pade ebi kura mami ja bigger quiz asem na me Ghana ya me dia bigger quiz ka social media be na me na baso nana asama wo yeti ha yes na mo kan yeti anya se metwa nana no mpo yeti ha na galamse omodi ase nsuo na ni aye ko enti se obi ka se na se nsuo na galamse fo ase no nsuo ni ntime nya omohwea ene onu so wonyina so enti o ka se so nsuo ntime nya ho ahwe ma me nka se me kire mo nne de enti nsuo ntime nya obi bibia ne se nsuo bi a comfort hu bia no wade bodu ebenya nsuo a comfort hu bia no wade bodu ebenya me ko nsuo no ma kine atena ya wo metime dem nsuo na da wana amana bi na muhunu amana na muhunu atacha na wo ho nyina nyem nya wadwe se nsuo ti wo enti me bosom na me ne ya aduma no na na me wasa kropon be kwa ya asuo hire mu nyina ma che o ma me no mote dem anti wo kokwa se nsuo na nya to agi se nsumira na wo se no nsuo to na be fam o ma che nsuo na nkasa ne nam enti wo me mpese me ko omo se nsuo ne timu a nka wo de buza ho se Ghana ha nsuo edi bodue nya bia be na wo konfo chem konfo wa so tinsuo we ho de bodue na nya kire me wo hemanim ofin fa modua ofin wo se ofin nya obi se de nya ma nya nkrofo wo se ofin nya obi kasa ne enko e ma me se nsuo me nimu no ofin ko na ati ni Ghana ha ene abankore na abankore kra mte se achi obi fa modua mte se obi de bodua da ba nya ma de ya register na bobo kura na bigia bobo kura kun wa kun Ghana fo no mo ko bigia nko we se bobo yo konfo abosom fo no wo bosom be konfo be na tinsuo hu a wase nsuo ne timi chi obi ntina na asuo be na wo asantemem a ye de bodua anya man ko anya man de wo kumpa ena de ena de dia kan ye se suman brafo ne ye de obro mo te se aboabo mo ye de wabo na asuo ta no no mo buti se dabi oni konfo ntina so mo se match asuo spirit ne de na abefie na mo drubri bia mo ko nsuo mo ko ya mamre go na no mo ye ma hwan na se konfo bi ani ho a wachi nsuo ne ti wo besa ko nsuo mo to ko ya mamre ana ya na otumfo bo bia na o se tanofo ne fo mo so mra na mo ko se nsuo ne fama e de na mo de ko mama mo dwi na ho social media ho ye konfo na nkase ye nka no kore
na se kwa mete se akonfo bi so mo ko demonstration se nsuo asai ensuo na ya che wo de mu so mo asante region se nsuo asai a ana otumfo ka se wo bo adwa etu ohia na ta no bosom no a ana ensuo no mo de ko ana de no mo de ko ana akonfo no ma satan no na soa no ofiri nsuo bem no ma afa na soa ensuo bem no ofiri ode no asono no enti na yemfa ne se asema wo kan yemfa ne se bia obi afa na bosom no esuo ne wo ho ba o kan obi acha afa na wafa obi ya chide da wo ya wa mu dada o enti se be ko na se enu ni nsi hɔ ai enu ni nsi hɔ a ase aton bosom no na bosom no so abeka me ebe ende bosom abeka ho bosom ani wo de na aka ho na ye ton na ontimi ba se wa gida no se on se Christopher no ho bebre na o mo se sa mo fie gina ya kwoto agu ti say na ye fensen sofu yipra am rafindi do ko president ya wanyan agumi se nyani padi ka kwesi kira bosom kira bosom yem musa so sha ase so wo hye abosom no ya wa bosom be na wa ya wo mu a wo de camera to so kura so wo hye da ebi o hye ni oh twa kai wafa unsa wofa mi ti mo sha ase se wo tutu abosom no o hye abosom no bosom bia no wa ya awam ti se de so a cameraman ya de bi so a we a wo hye bi a wo hu video wo ho omko na wo video so nkɔ hwe entina na obi a oyesofo obetimi agbo awura na no mo dem se yesi be hye ho abosom nti wura ta no be ma ho kwan sefa no konfo bi ha ho sofo bi o Ghana ha ho sofo bi en Ghana hwe kokɔ hwe asofo fo no mo yire mo ya konfo o ni esi be kan se mo kuma se ha ye ni ma sofo fo mo wada konfo o hu asere papa secret ana hwe ana omo do mo kwa me si minim sofo bi wo Ghana ha ne yire panyi ye konfo me na meka bo krom ha ye omo hye o masara se wa adwene nkwan airport na ba to adwene nkwan ne yire panyi ye konfo omo da so wale ana omo da so ware na nsan na katakasa kura si ye eno na wo ne manyina ami jai Ghana nsem o jai no bi o hye coat bi na kire so ye sofo akonfo fa hwe obi be kunkura na wani guso enti yenhwe sene na ye nuabe ma na e kan se wa kire mu se ya che atano no de omo abefi enti wie na amna ne da ho na lam se fu nya ho kwan na omo se no dia ma yenhwe tetene mu se nsuo do se ne na pesi ewe galam se fu yo mani abere pesi am se nsuo bi da ho a awi 2 minutes tim na mansuo ne nwe no nsuo to na betam kura ya amna ne da ho busum bie ne wa yenche no a obetuma kwakwa ye galam se ne wo ho be ma kwan da amma kwan nipa mpe no kore nti omo nim no mo de pera mu nyina ya che wo mu ya che omo sisi wo ya che wo ya wam bere mu nyina ya che wo mu omte ya wam ibi kura ko tena burochire ame menya kwan akotena manhia mepɛ de wo fie ha abosomo no wo fie mfuturo no wo fie nkwanche ko tena condition papa mu abosomo mu de nkwan na se konfo bi wo ha no nkwan no kura wo ya no agya bi tembi a chewo so ti ase enti ye woni ma bi wo ma obi nkoka se asuo ne te wo da bere so bebre ya chewo mu ene se ya che ne dia ene se asam na wo kan bigger kwese kan o no kore chede se why de Subin You because ya che ne dada na wako se kudwale a ayi bi anim tumi bi anim na obi mu pipe nyale na pipe de se tumi anim na pipe free from never tumi wo mo osa free papa feel de begu amana ni mana vapor kura na akosoro na atene na ba no kura tumi wo vapor na akosoro akotene na eba no tumi wo te se je free from wa biga kwesa sem kura de mo fanto baabi kura mo fanto baabi enje no chese obenya so nsusu aso ana wono sam na waka no bi ya kwesa de ya me kura madome me dome na che ya dome ne dada utimi tena se hwe da bia me ka se so obi ya star kakra bi wo Ghana ha na opeso ofa so de bu ni nua o biga kwesa asantefo ene Ghana fo titiri yo Africa fo ene ye hwe wo eso so wo so enne utimi be di chance ya Ghana fo de ama woni wiase de ama wonti e di Agradaa ho adanse e ma nipa ko wi asam na ye kana ye ka biga kwesa wo ka Nana Agradaa
as say friend a prophet bigger quest in a D Agradaa ho dance yes Ghana for that time na tumi ni wo ho na we tumi ni wo ho Nana Agradaa na de ye adwuma I mean ka say metreo se bigger quest kan say omra social media be bon hu dua say na onim se sika gale no we hu say ya ma obi bi kura na odi ho dance ye on kire de man bie a odi dance ye e kire say na wonim de ekoso kan kire Ghana for na we ka say mani pagidi tete na ke ebu ani kumfo ene kura say kokko life in prison we mu na nam Ghana mambofo say na say ne enyo no nko a na wodi edomani ma wodi o makọ baabi a bia ye twi o modi ana bibisa and I'm say o mo ma ye star o movie ni gu ye na comedy wo mo no nsem hunu se na bi nam wo mo die o maka cho so comedy wo o comedy wo mo o mo hwe lewe no mo nsua no o mo fo mo nyumo ma bia biem la bonten so ta se me lewe ni modern mo school a wanko a o fight say o beti school and mama me ba ko lewe school cause one wan ko school so fight say education mra o musika no munya na pono mbo na munya ska dia no de enti say e bia asam ka o say bia lewe obo apokura na be o de ye what the bo apokura nyansa abaso say wo sika no oje ya ene o de bia school ma o ba say kobi e be boa wo ba we pet foundation papa ma o ba ado wanje wiska school no ade no wanye miska senga yes ade ne nko so ye ni free o dabi so ti ase se da juma no ye o ma obi apu mu na obaboa nkrofo ano kokko di adanse se yen kokko ku wo mu no he Ghana on de bia me ka se Ghana de o ma bribe ene de o wage bribe ye che o ma ye o mu de de o ma bribe ene de o wage bribe ye che o ma ye o mu de ye che o ma ye yo ya o mu ne fo mu ko prison de o ma bribe do ya de o ma bribe no de o wage bribe ade no bitimi ma bribe no ya che de o de bribe no ba ye no de o gi ye no ya che no na de o de bribe no ba ye de ya ma ne ko na bigger question we bodani we be kan se mama na Ghana for ya na se be ya Asante for ya na we se obi a ye wo na Asante mo mpacho me bo na o se tutu dia na mama me musunya me kase o ma mu so kura me kuma be kwala wo no ho nya me kase ye de ya no me bo me mu sa so le bi ma hu me bo me mu na kan se mkro me se lutu no nya me kase ye suma ewu obewu wan so ma obewu kura me de me suma ewu na wo mo a ye bo mo man hene nde mo so do mu di nsem hunu o mba bo dam e wo Ghana ha akonya bi a ya bo man hene otumfo na bo man hene a na wo so be soleti akonya bo dam wan na so Asante so na wato no from dumankoma bo wi ase Asante ba ye wan na so so Asante so a ne ho wato no o mo ko ma chi nko hwe ye nso Asante so mfa ye hu ni o why so ma dwena ba fom a ye mo man hene wi ye de ni be fom eduru bi mampon hini mu nyina no omu nyina mo koyi kwa metua tam bebere twetwe wo mo ho bo mo ho je fo mo ho no mo sa ba back Asante de che wo mo why ukuma puma apem beba entina na mesere ye wura sese bi won tena se e makwahwe aba bi amegina ne kon ho e mehwe kurum onja wo mo ntena fo mo ho no mo hwe mo motuo mo ho a na se obegina ye wura kon ho ahwe kurum de ensida enti ye nyobe ma ya kase wa ye wo Asante mo metete wa minim se bigger question asem kura na kamefuma no ntum wo ya Azaa eno no e kire se wa kase tia otumfo ne mpenifu ana o ya mfa nko ho we nyanyansani bi a obeka se tia otumfo amana haye we nyanyansani bi a bibia ni nimu we ofiri ba man ha ya ba man bonyire ba man ha ya na ofiri bonyire ba man ha ya na ofiri dia de no wa ye onu krom dente yetu ho na mo ne ene say ye di na no mo achi nti say obi beka bibi ma me ye wa asem bi wo ho ahwe ye wa asem bi wo ho a me kura minim se bigger question asem kura na nka ya mwadi na mfa ye wuradi amata ho emfata enhye nkura mpo bodani we de di bata bata ye wura ho na obufa ya na otiti break dabi asmo kan nyasa be ne wom wo a wodi obi anim adi ne ho adanse ama nkrofo akọ wuo wo beka obi o ya Azaa wo bigger question beka obi o ya Azaa ho asem wo misa me nso so Azaa so ba asem na wo kan ye no enye nyansa memre ni wo fom me de subi na nti na ma ye tu ho na mo ono aka sakra ya dome ne dada nti ha ho nti minim se bia kuma si ni bia odi ne ho adanse na bigger question so okoma Agradaa Azaa no bia ya dome ne dada ti bigger question ye funu manyina me ma dome wo mo dada ado obi de ne ha wa blow
ah bebre ha wo me ho bebre ha wo me ho no no nkasa bigger question papa no de nam ho no ura hwe papa no de nam ho no ade bi ode no be hye bi no be ye wasase we so hwe o ka se obi fa won sa so wu a obi fa won sa so na japade kodi ba bi obi fa won sa so team fifiri a obi se fa won sa so su a o ka se won ho beto won oni so fa no hwadi bigger question so fa no hwadi o gara ha won entina na obi odwale subi mu bia no on pe ba bi mfa no nko hwe ne chia enye no kra e jimi kasa oni bi sumi ya ma asante ana oni bi sumi ya ma mangana subi nti ene ne wotumfo timi kogina abrochire no da no koto bosia na waje na nkwasiafo mo de akoye mu kuroye why ene wo baba kase wo be kase tie subi ka osetutu akomya no so ti ase asante ye connect to subi obi efunu ma na ase de asante akomya no ye connect to subi nti wunti akonya so anka o da bi ni papi o mbia wuti asante memu kwa dia the whole Ghana nyina akra ah da bi ona the whole Ghana anya subi na masante ni hina ye nyansa the whole Ghana when so nim nyansa se otunfo efuru mo president so ebesi wo maso fofo so the whole Ghana do so nim nyansa to ofun wo mra bonte hwan ah obi a princess abrofuru mbokura ya so mo so ngomba baji nyansa furu otunfo mo to nyansa me na munim na meka se ye nua be ma na ka na bia ye de sunsan so be bre o ma o mo dwale subi ni sunsan so bia ono ankasa na wo no ankasa na wo kana bodam sem o kana bodam sem so ti ase o kana bodam sem me na me kura me ni se bigger kwesi asem kura kan ya fo ya no atutum ah se ye di nana wudini we wutimi nipa boa mo be star o star ni nsem hunu we na de be di no man Ghana wo ta ate Ghana ke kan nsem hunu ah na ye nyandi paso amana man platform ade na we ye nipa o se man platform ah na we sa nipa o kura o se kan penfo aban kura o mo nchine mfa ntum timi di nipa ho adanse ma nipa ko wu nkwasi awu sei uni mo Agradaa do mo sa hye bo ase obi ga kwasi nti obi ba wu obi yire kura wu apemfo ma wu obi bigger kwasi won mesi ni wiase won ne ho nto ne da bigger kwasi ebe kan ye funu mu manyina ye de yesro de enche na obodu afesi ya ana se bia na me bo na ache dada ahefo ankoma ye di santini bia so se wa wedi subi na dwale wo so bigger na bigger kwasi so a wa hwe akodi Agradaa achi ye de okope ya mam bia no bigger kwasi won so so no me de minim no me de wa hwe wo wukura wonyo bima ni sie no hwe uka se ube bu obi afa so afa ho adi won na aka sa azanfo no ma zan nkrofo no omo ho beto o mana wo ye konfo kura no azan obi ho nto da ade ntina ho nto da o be da to omo didi da omo koba bra omo bre no bi to nyame ka boso ma meso me se konfo bi a wa zan obi bia bra wo bre no kan ben so aboso mo twe na so ana ko anekura no mo peso mbaka kire enakuro mo ntimi na omo fie ko bebere ntimi ko buku hotel no da hotel ebi on ne peso ko je hotel me si se o ben nsu a ana bo se koto oso ne ma ni mu ya ne ya o bo wa papa wo mo brankasa why Yankopon ka se no me nka obi obedi obi mfifire no me ka se asem so na Yankopon ka ne sa no obedi obi mfifire afa ho adi ei hwa konfo metna Ghana Azaa nkrofo hwe kom fa so wuye hwa asofofo metna se Zaa nkrofo hwe kom fa so wuye ebi kwa boboda mi de dagatam enti se konfo etwi obi dia bosom na betwe na so ana se Yankopon na etwe na so konfo wotwi obi bia di bia ni bosom na mom nipa na wotwi na di no huni se nyame na bo no ono ni fifire na wudi no ho nto asase we so da fa ko Azaa fo ni fie ko hebre o mo bre ni e ton o mu ton fie ni e ton we oh mi de minim Azaafo mi de minim Azaafo pa wo Ghana fa aha se menya konfo ntimi ya du nya konfo na wo ko fa ba kan tum so obi si maboni di on fa men ko be dem beko ana on fa men ko de bosom no so na ni mi se wo mo a o mu di nsem hunu ma lo mo lo mu sese me ye ka lo asese ma lo no ne voice kura mpie bi e na bi wo kura so a o mo chana na ma dum no ke kura ho so obi etuma ye video ko be na awotwe mienu ke kura ho so aye ne den wo do ho betoto me ei me de
memenya den no ma ye we no nti no wo pese udum omuja medum omuja madum kura yese medum omuja obi a meme no kura meka bia wo tena ase didi matem efa no kura meka nti meme ti madum ni ja we opa ye fa wiase content nyina ma no ompagya da opa bodede tutu e bia na bosom na sisi o mani nji social media na tria kai omo mpese omo be ye bosom no mo obi ho so omo bosom wanka nyansa sem na meka no ko me se firi bosom hwe madum krofoja mekoto adum no ebi okura me do mato ai low battery ka akra se medum fon ne fon wo so enzo bi nese low battery de no abedum oh me se madundum na madundum no madum bebre de na benya frame me e mama ni je so wo ho e mo wani je abona ha wase ense ne bon se ma hu se kusie makwachi na chire kusie wuwom mabom wa mpie metutu wo hye mu ye dai ebi kura no wu akam menka o menyewo me ka menyansa sem kirem omo di machi no na me mpese omo be ko ha omu no wa be so camera be didi matem emu ma na ho ato ebi mu kura ma me awu hwe na sa kura de me tete kura no so omo se me mpena no wonti bi o na we betima ka so omo jimi na ompena ne me a omo menya fambo enche wo mo se ompena ne me a menya fambo enche wo mo hwe me wo de hwe me ni pa krokro o te se me ompena ne me a menya fambo enche wo mo ero be fo mo de o de fa me kura nkeye na ka mtete mba henga kura ma ho mehwe wa ko peme se ba ne ba benyina beto hwe obi obeka se me mpena ne obi na dwene wo fom kankasa ena jimi ankasa no o cheche dam o to onye ba some yo ba on dwen mpena da a dwen mpena da na me so menye be ma me dwen mpena da me kura me matu me mpena fo be 15 na o ile yese se menya nwale ana usu nya abotreti nkwasa semwe na me ne dai na omo mayire mu no mdu ma chire biduru na me ne dai omo mayire mu no mdu mfo mu mpie no mduru mu me se akonfo bebre kwan kwa edie ne omo so rom so ma wo omo kon kwa edie ne mo se nkrofo ma no mo hwe wo mo wo no mo nyama me fanse amla bonten o se kito omo na tuma hunu se me mpra ne o ane omo ko check omo yire mu no omo tete no omo timi dana ma na dware dinam dina why ebia na ono na asoma na ira we na oboko ebia onko konfo okodina hwe wankwa komtete a kyeremade-fo no makotu buso no bi na yesa ne ma no to jamia a kyeremade-fo mebu bom din wa kommu no je hwe na ko bi kom na yire kom na be kom ba cho onko fa nsamba ade asa na me ko fa ba ye kasma wo de usura ya nche ho ayedi me na me kom na minim de wa kom no me kan was me ko fa ma de na me ko fa ma na so wo na wo kom na onim de wa kom no mu no wo ko fa ba me ne ba me wo ye ba ho na na mo ma me ho nyam na me kan ye na ntiade ntina wo na kan na me na wo ba me ho nti wo ka bi o me ba me ho nti me pe de ko bi nkwasa sem bi se kasa kire wa kola no me tete wa koma na sem wa kom tete o ma dwene nya adwuma a kyeremade-fo fa de ntama me kasa ne se me na se ye kwa fashion na akyeremade-fo nkwala no mo bro yi na hu se suman ba ko asane ne so hwe suma bia asane ne so oton me se ukọ ba bia me master wo no aduma ka ase akyere nkwala de wo ho no wudi agro be sa ye se de bosom na ba pepepe me se obi timi sa no opagya ni de fugu enam so ro ta de tebe shem kunkro so anya konfo me se akyerema we se we ya wo mu yese obekọ ko tu bosom akyeremade-fo fa omo wodi ena ye hwa akyeremade-fo na se suman ne betire so otime de ebia ni twa na ase na eyi ede emma ni pakro na apusu no apo konti bie ni wa wo konfo ya de ma mo se cheme de babu ga boso bepusu me kan ni twa twa bai se bia bosom ye tam bosom twa de ko afahye ebia me na me hunu ka se suma bansere ai na ko kanipa ade nkanipa me fa se sesire ko yi oba wo de enkan hwe me nya me bosom na bosom me kan ma jimi ana na say kana it doesn't mean say wa jai me na say me de puma ma
na bosom no tepuma no be kan wa o ma me hobiem ene nti obosomfo na sasraku si ni so nei ono ya bosomfo o ka sa na so onim tete no ka bosom no bosomfo na bosom ne na dia o de bia me ni kofi ko se bosom no de so no hwe na bosom kan me de bedi ni kura hwe me nya sa mistake no maka tele kofi se wo ni ma da o de bosom no be so bi mu no djuma me de bedi no se mama de bosom ya bosom na wo no so na wo de so no e na me de ma no wo ba ji sasraku afi mi se na me nya de na medidi wa dwene nya djuma hwe me bodu akula ah ne bia na ko bi de bosom ya so sasraku sasra ye de wo bo na bi o bosom de obetima sa tingare sei sa asem si fie na ne konfo ni fie a on fa so betima be si uzo be kan asema kire wo wi okọ eno nche se okom enti mo be nkwa tra fa sa tinga keke nka ja ba kan so e konfo be de poma be kwala otiri mu bi a tini makoye poma we no me kum krofo rof hwe omunya omunsem hunu na omuto na omudi no la de me ka me hu obi wo ha watewa na konfo bi twam no a abeche na aba ese che ya nche adan kema hwe masa omunya omunsem hunu no a omuto na omu na say possible say ye betimi a che obi bia onipa no ye be cha na suman ya epusu no na wo ye bia na suman na e badada ene bi one nchia na be hia na nyesa okwa chia na ne ba de no kosua na suman ne be te suro otuma no ko bo konfo na suman esane ye no na e be badada na da bi onse kosua de e na konfo ho konfo bia se oyam hyewa e wo se bosom de ba konfo bia so make up abuso bia oyam hyewa no amai na oni bosom oyam hyewa wo se bosom de ba hwe se ma me ne nani na ho so ti kosua ne bo na yam hye de wo se sumam bla ni bo wuram da se me na konfo na tu kosua bo me a na twam am kana na me de kan o betene dwe bobom tuo entina na won say bi wa be kwa afashe obi wa na onye konfo ba agro ne ye de na buhu na we tiem ke ne bosom bi wo ho a ma me kire wo me ne te ase bosom bi wo ho a oni konfo ba agro ne de no pese osi konfo bi osi obi so no be sabi obetum be te ase obi a so no ase bo wi okọ onye konfo bosom bi to osi osi wi a no aka ho ha no aka ana obi wo so akom no wo so dada na oni buafo ena bi e wabo ne ti enti sa bosom na ono obesi wo so foforo na oni mu ba bia na obesi wo so no oba onworo wo ho te duku ne bo wontu atade che wonte ba mum se bosom no wo so dada ena wo mpese obeya oba wabo oye pe me kro obesane otiri nwi no wa hye mowiro betutu ha agro udi agro be woro ho kra ma do oba na obe ma yede atoso because waso oden na so otwam no obawuram otwam dia obawuram dia obese bi boko na okọ ne ba bi eno wonworo ho anya ohwe hwe ayeyi wo suman bi wo ho na omo ba omo yem omo ho ase dwaman lelele bi wo mumu ade hwe ene konfo na gosua o bosom no ba no ba yele na tawa sumpa mo des kaso we be agro ho na se minim konfo ba bi na bosom ba otimi so bi be ma ewa Ashanti region wo dia wo onim dia kwaso obi kura timi shoda miemi obi minofo aya se na bosom ba be wi akire ni age number bi kura miemi ato bosom se wa me ase ko ayi tama na ekosire mu no tama na mto nkura duru no wasa to nkura duru na hwe na mabre o na me di ayi me ko ayi we kamale nkura duru so nkura so no mfrɛ nteme wa me teme wa me ko wa sa no mfrɛ no hwe ti wo kwa wo miemi nyina de be che na wo wa no na ne se na conform na nkasa bitimi ye lie me ma no bitimi ye lie sese e bosom na ba na bosom na kwaje number de be che na conform no ewe hwe omunya de omuye no omuye mo wo mo wo be ka se me mpra no ayofo ye de yenkomo twetwe yen fancy yen pon ye to aso na sa se me yenwi se yewi ye de yi na bae subin se wa ye de subin dwanti ne ka se bi e benya susuaso wo ye so no nti ne ye tu hu ana mo susuaso na subin kro benya se ye de sumi agya wo ye de agya ye de agya wo enye subin ne ko bo ye wura mane se bantuma hwena hwa am ye wi kwan no afa be ma denchem na pi subin ne ko ka kire ye wura enye obi ne ko bo ye wura mane oko physical won ne ko bo ye wura mane se sei na akoso e wo race course ana ye wura tu nkrofo mo hwe aban na mpa na bosom ne da ho kopun so mu bu da ni nyina gu ye anse na nsuo ne bosom no so mo da bete kwan na ma ba bi fro anse na nsuo ne se be fo mo bosom no e fo ma ko
obegina baka nsu bi wa de tumi gan wo ya Azaa. Enti na say ebi enso ni da wona wa akosa dwale a eno che se enso ni bo ho ban ebe bo ho ban yana on se enso de se ukosa dwale a wo sa ya onim de wo de ko sa ya tumi na firim ba se wo de ko ya gina ya na so de ko bompa ya wo sa na honhom na betenem enti enso a ye de ya ade no ye de so wo tumi fa mfiri ankokwa no ba de wo de ko afuo mu de obetumi da fa akora kwankran kora munyedu ba the moment a e hye wotirim se wo de ko ya amamere ne de ni mo edududu sa enso no eba betenem na de aye wa de no mo de se mo de sunsun sem ne de ya me de me biga kweta sem kra de me pese meti ke woni de sumi ya bo santimai entina na ye ne ai mfansi ye ne na mbo ye de ye ne sunsun sem ba ye pese ko se enso ni jale keke enso no o pese wo kosa akwadware a wo be fa kosua ne nsa katachi wada wo ma me pe otumi no ho de nam de adware wo bo me ho ban wa kan a kire no no wa che bi adware na ni se tete nko ba ho a wo se enso bi wo be dan wo twam wo se koto dem wo fa ko de ko ya aduane anu wanyem ebi wo kra adwene no wanyem nye se enso na ema wo ba wo ebi ahonhom no mo mpese wo be wo no na enso na betena no bo ho ban woni bi enso tim woni bi so mi abo na adwene nya adwuma se nya enso so bia wo so dia ye da we dey enso so papa kora na ebebre ye ade papa he nye su mi auto ade okumase ahwa na beto no kora me ka kira nye su mi auto ade okumase ahwa na beto Debi nana eno chirem kakrama ye denti na aka sese wo to ade okumase ni uto nye su mi a uto ade okumase aye nto denti a wono ne boss ante kuro okumase nyina ho ban wona chairman ne su obi aso na Ghana ha apart from okumase nya ha na business center enye su mi a uto ade ahwa na beto o mo tena okumase na o munye musika wi na mo ko di ni nkran enkrafo no so mo tena nkran na ta bra ne se ya no mo be okumase be pe yedi no mo de ko Njero se wa odu na be ba be si a chance me se ko tutubotomfo na no ntibiga kwesi gina wo so mo ya Azaa na mo tutubotom nyina no me se ba chi wo mo kura na santini ba kokura nim ye nuanu bebre na be frafra e no mo bo sa abra no mu nuanu bebre ye nuanu bebre ahonhom na dabi se bia e bi free ha e na ma ha ana wo beka abomu no mo ye wo be kumase nia pa nkasa no he kumase fo ankasa no o mo de edan koko eno so ne de uni mi dan koko obetwe twitwa pipa no de bia 2 million pe ba kono da fa ho mo ye tricks no nya tricks na hye ne to wa to na tale so kama fanboy for from dankoko na fanboy na nanse na eba omu di pa dankoko tu hye na bon se hye ne to kofu hye ne to kofu bon se bia len no atofo na wallet na pompe hye ne ho asa 5 cedi ne hye Papa boy hye no ko ebu 2 million so ti ase na skate no to 5 cedi asantefo ye nkrofobia omu buo mu ho omu hype omu mfo mu ho ensie santini ede bia me ka se hwe other traps na omu ne asante ko no mo na mabo asante ana asante ayi over the bar okọ hunu ba bia okọ kra we bobora over the bar any the ura ponum de na dos over the bar enti over the what ye yeko obi ane na achie bia be bofo enti wo fele se obe hype ho ya nwonani afele se wo ka wanwona wo ye nzimani afele se wo ka nzima wo ye mfantini afele se wo ka mfante wo ye nkranani afele se wo ka mfante wo buai ma ye ka asante no ne hype ya asante so ti ase obi timi tena se na oye bunu ni na opeso ka cheti asante hene on kan kuro mi ka se o wo ka asante adi a won pe ne pe de wo ka sem sene de no yeso odi atama chaupa ebi mu di atema o makasa na ayete se ande se ku apemfo mpa che wo ya boa so ta se a wo se de o tie bia no da o trap adi enfa na o trap a wo ye metu amente brofi me nko fa me wo se me ye crash ni na fe ye ko fa bibi kotuma ni mu a me ho akwa kire me na nana fanboy na etwi yo nana fanboy no onde se e kasa o so bi kura to nyum fanboy Intena ma o na se me fanboy na se akomfo ndem na me fanboy yo ona wo na de kan kura ahwo manim minim ni na ben mpacha me kan to kwa mami o me ka de minim a wo se me kan to kwa minim akonfo me ma o so ho ofe e bi wa ebubo bi die me de me se me ni na ben na ye fanboy so wo kan wodi de wunim na wo etimi ni e bi so ye fanboy so mra bonten ye fa ye ho toto ayefo ha ne ye nwie na apre bese so mo jama jo nchire de egu ho de amaye ya kramo